Queen Elizabeth ruang chu ropui takin Westminster Hall panpui anita khonkhom chanela kan lo ma che nizan lama Buckingham Palace ballroom da ani nuwa voin chu nu dar ni le minute somni India hun dar sari le minute somnga pani khan Parliament House Westminster Hall ropui takin panpui anita ani Queen Elizabeth ruang hi sakortolai li ropui guns carriage tia an soi mai apa King George parukna ruang an lo phurto na nge mai chuan sipaiten phurin an kalpui ani anunga hiana fate King Charles pathumna Princess Anne Prince Andrew Prince Edward tele atute William le Henry ten an zui ani annu puite Queen Consort Camilla Princess of Wales Kate Middleton le Prince Harry anupui Meghan Markle te chuan karin an zui thung Queen Elizabeth kuang hi saso thing ok thing thamia siam ni in aruanga chiat lo nana boruak lu theilo airtight asiam ani ti chuan kuang hi Royal Standard puan zara khu ni in achunga la lukhum hun ani bok sipai rualin thuam fam kim nen an venga the band of the Scots Guards le the band of the Grenadier Guards ten Beethoven le Mendelssohn rimoi tumin kongzo ursun an nei ani heng ben te hi khovela sipai ben upapol nia soi ani mipui sang tam tak Queen Elizabeth pani na kuang mutum hian kong tluanin anin tlarput mai ani kuang zon tu te hi household cavalry le the king's bodyguard te anni Westminster Hall lu puyani a Chhuahsan katafak anti mai a hlan ani lai hian Westminster Abbey zaipol le St James Palace His Majesty's Chapel Royal zaipol ten sam za som thum pakwana moi le ursun zetin an lo sa ani Tichuan Archbishop of Canterbury in Hunser Amanzo nuwa duan lok sa angin Queen Elizabeth kuang hi Westminster Hall a hian mipuiten thana chibai an buk theinan an mani huna tlailam dar nga atanga avuini tur September ni sompakwa thotran ni jing lamda ruk le chan ve thleng to thei turin hun chunzom ani don ani lalnu thina wang hian mi tam takin England an pana London hotel te po alunin thlenman te po ale deuh thoina sang chho ni nan soi September ni sompakwa Queen Elizabeth Vuinaah state funeral a hian khovel ram hroi tulian tak tak antel dona khovel mun sang sanga tangin ram hroi tu zanga chuang antel be se ani Belarus le Myanmar ram hroi tu te ro som an ni lo thung US President Joe Biden chu Queen Elizabeth Vuinaah akal tur thu soichia masaber te jing mi ani Canadian Prime Minister Justin Tute chuan Queen Elizabeth Vuinaah hi an rampuma chol apuang bok ani